আমি শিমলিগুৰি গাঁৱৰ আমাৰ দলং ভাল নহয়, ৰাস্তা ভাল নহয়। বিপিএফ চৰকাৰে আজি 17 বছৰ হ'ল। 17 বছৰ হোৱাত আমাক একো এটা পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া নাই। আৰু আমাৰ ৰাস্তা পোহৰো ভাল কৰা নাই আৰু দলঙো ভাল কৰা নাই। ভোট লগাৰ সময়ত ভোট বিচাৰি আহে শিমলিগুৰি গাঁৱত, বিচাৰি আহি পেলাই আমাক গোটেই জমা কৰি ভাল কৰি সোধ পোছ কৰি পেলাই আমাক ভোট ল'ব আহে। আমি সেই হিচাপে ভোটো দিওঁ। আমি ভোট দিয়াৰ মূল্য আমাৰ একোৱেই নাই। আমি দুখীয়াই হওক ধনীয়াই হওক আমাৰ একো এটাই নাচায়। আমাক এই শিমলিগুৰি গাঁৱত একো এটা উন্নতিয়ে নাই। বেলেগ ফালে দেখোঁ যে চব ফালে মানে ঘৰ সকলোৰ ফালে দেখোঁ আমাৰ ইয়াত নাই। এনেকুৱা যে আমি দুৰ্ভগীয়া বহুত কি বুলি কয় দোৱা জেগাত পৰি থকা নিচিনা হয় আৰু আমি একো এটা ভাল নহয় না। বানপানী হ'লে আমি গাড়ী ঘোৰা কৰি ৰাস্তা নোহোৱা হৈ যায়। তাৰপৰা ৰাস্তা নোহোৱা হৈ আমি পানীৰে যাব লাগে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অনা নিয়া কৰাতো কি বুলি কয় অসুবিধা হয়। আমি ডাঙৰ মানুহ আছে যদিও ওচৰত আমাক নাই চোৱা, আমাক পেলাই থোৱা নিচিনাই কৰি থৈছে আৰু এই শিমলিগুৰি গাঁওখন। যেনিবা দলং পাতিটো নায়েই আৰু আমি নিজৰাৰ পানী খাওঁ। সেই নিজৰাৰ পানী খাৱাও আমি যেনিবা এটা ৰিং বিচাৰিছিলোঁ, সেই ৰিঙো নাই, ৰিঙো দিয়া নাই আমাক। সেনেকুৱাই কৰি আমি ভেকুলী চিকুলি সেইবিলাক এই পানী আনি আমি ফিল্টাৰ কৰি আৰু গৰম কৰি খাওঁ। সেইবিলাক একো এটাই আমাক মানে যোগাৰ কৰি দিয়া নাই আৰু ওচৰতে যদি ডাঙৰ মানুহ চৰকাৰ যদিও সেনেকৈ বিপিএফ চৰকাৰ আছে যদিও নেৰচেন ছাৰে আমাক একো এটাই সুবিধা দিয়া নাই। उन्दैनिफ्राय नुबोनाय दिनैसिम बिपिएफ सरकारा सलायबोनाया 17 बोसोर जाबाय। दिनैसिम जोङो बे दैसाथिं बारनो गोनां जायो, बे दलंखौ मोनाखै दिनैसिम। माने इलेक्शननि सिगां जोङो उन्दैनिफ्राय नुनाया खोनथाम जाबाय सुनो फैयो, दलंखौ जासिगोन होननानै सुयो। सुनानै ओमफ्राय जि इलेक्शना देरहालांबायना होमबानिया जोंखौ पात्ता खालामला। बुंनाय बायदि जायो कमुलि बायदिनो जों सानसेखालि बैसागोनि कालेक्शन खालामनो थांदोंमोन, शिमलिगुरि गामिखौनो सिनाया होनना बुंबाय जोंखौ। होमबा जोङो बिपिएफ सरकारखौ माबायदि बजबना लाबावनो दायो? जों बेखायनो बिपिएफ सरकारखौ सोलायनो सानबाय। बे दलंनि बाजेटआलायनो मिलायानो, जोंनि गामिनि मेम्बार्सफोरा बुङो बे दलंनि बाजेटआ मिलाया होननानै। माबायदि मिलाया जाखो? दिनै बिपिएफ सरकारा मानो थगायगासिनो दङ? बेनिखायनो जोङो बे बोसोराव इउपिपिएलआव भट होनानै जोङो इउपिपिएल सरकार दानो सानबाय। जोंनो बे बिपिएफ सरकारखौ नांलिया। दिनैसिम गथ'फोरा बेसेबां खस्थ' जायो आलाय सिलाय दैया देरोबा। सोरबाया बानानै बारहोनो गोनां जायो, सोरबा मोननाय मोननै थायो, बेफोरखौ बानानै बारहोनो गोनां जायो गथ'फोरखौ। दा बेनिखायनो जोंनो बिपिएफ सरकारखौ नांला, जोंनो इउपिपिएल सरकार दानोसै। दा सरकार थासान्दियावबो बे दलंखौ माने दासिमबो नायफिनाखै। दा बिपिएफ सरकाराथ' आरो मा बुंनो, होगोनल'सो होनना बुंबाय थायो। दासिमबो होआ, माने खुगाल'सो दौना दोननाय रखम जाबाय थायो। जोंखौ ओइ थांनाय बारावबो माने बे 10 लाखनि माने मोनसे दलं बनायना होगोन होननानै बेयाव माने माबा होदोंमोन, आसा होदोंमोन। दासिमबो माने बे दलङा जाफुङाखै, माने जानायनि माने सम्भाबनाखौनो नुवाखै। दा नै इलेक्सन मोनफैलायलांबाय। इलेक्सन मोनफैनाय समावथ' आरो बेफोर खामानिया जाखाया। दा बेफोरखौ लानानै जों बे गामियाव माने बहुद माने जोबोद माने माबायाव दुखु जारलायाव भुगिनो गोनां जादों। आरो माने बेमार आजार बा सात्र सात्रिफोरा थांलाय फैलायाव बहुद माने उसुबिदायाव गोलैना दोङो। आरो जेसेबां माने बे गामियाव बोराय बुरै दोङो बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ'यै माने हाथाय बाजाराव थांनो गोनां जायो। माने दैज्लाङावथ' आरो बुंनो नाङा, बिथिं माने एसे फिसा माने औवानि दलं बनायनानै लाब्लाबो माने दैयानो बुसावना लाङो। दा बे दैथि थांनो गोनांबाथ' माने गामसा थिखांनानैसो बा बिदिनो माबा मोनसे ड्रेसखौ थिखांनानैसो थांनो गोनां जायो। दा बिदि आरो जोंनि गामिनि बे कन्डिसन।